Dugo očekivani sneg okupio je na Divčibarama veliki broj turista koji su sa nestrpljenjem iščekivali ovu zakasnelu zimu kako bi uživali u sankanju i skijanju. U pauzi između sankanja i skijanja ili kada to vremenski uslovi ne dozvoljavaju, turisti se mogu spustiti do obližnjeg Valjeva i uživati u svemu onome što ovaj grad može da ponudi turistima. Šta je to i u čemu turisti mogu da uživaju, šta mogu saznati o Valjevu i okolini, vidjet ćete u narednih 30 minuta. Blizina velikih gradova, unapređena saobraćajna infrastruktura i pitomost Maljena, kao i brojni drugi razlozi iz godine u godinu dovode sve veći broj turista na Divčibare. Tako je ova destinacija postala sinonim za porodične vikend izlete i odmore, naročito u zimskom periodu. Da je tako potvrđuje i ovaj vikend koji smo proveli na Divčibarama, uživajući i sami u svemu što se ovde nudi. Raznovrsna ponuda sadržaja, čuvena gastronomija ovog kraja, pristupačnost i činjenica da ovde mogu da pronađu vrhunski smeštaj po veoma povoljnim uslovima čine da se traži mesto više. Zavidan turistički promet koji se ostvaruje poslednjih godina uslovio je razvoj ovog mesta, pa Divčibare danas, na ponos svih turističkih poslenika Valjeva, zauzimaju jedno od vodećih mesta na turističkoj mapi Srbije. Divčibare zajedno sa Valjevom čine idealne destinacije za kratak odmor sa porodicom, zato pozivamo sve gledaoce da posete Divčibare za praznik Sretenje. Znamo koliko negdje je sneg prisutan i koliko je značajan da upotpuni odmor koji planiraju naši turisti. Sezona na Divčibarama je malo kasnila, odnosno kasnije je počela sezona skijanja, ali obe staze, i staza ski centar i staza Crni vrh, rade punim kapacitetom. Imamo dovoljno snega, naši smješteni kapaciteti su raspoloženi da uz određene popuste dočekaju sve turiste, a za sve oni koji ne žele da skijaju mogu da se šetaju našim pešačkim stazama, da dođu do vidikovaca koji pružaju zaista prelepe poglede na druge planine, a naravno ukoliko želite malo da se posjetite istorije, to je svakako naš Narodni muzej Valjevo, s obzirom da je Valjevo poznato po tome da se stvarala istorija, a Dan državnosti, odnosno Prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav su nešto što su obeležili praznike 15. i 16. februar. U našem muzeju možete pogledati stalnu postavku u Muselimovom konaku Seče knezova Ilije Birčanina i Alekse Nenadovića, koji su negde inicijatori Prvog srpskog ustanka. Doživi najlepša mesta Zlatibora na drugačiji način. Pogledaj ih sa visine. I napravi još jedan krug. Panoramski točak Zlatibor. Ono što je popularizovalo Divčibare kao jedno od najtraženijih zimskih destinacija jeste staza Crni vrh. Iako onima koji nisu skijaši, staza izgleda zahtevno, zapravo je idealna za sve one koji ovde prave prve korake na skijama. Istovremeno zadovoljava i potrebe iskusnih skijaša, pa se ovde mogu sresti i jedni i drugi. Pravo je zadovoljstvo iz Divčibara posmatrati skijaše kako se graciozno spuštaju niz stazu. Skijanje je sve popularnije kao sport, pa je samim tim sve više onih koji ovde savladavaju svoje skijaško umeće. Ne postoji starosna granica, sve je više onih nešto zrelijih koji tek sada žele da nauče da skijaju. U okviru staze radi i škola skijanja, a sa polaznicima rade licencirani iskusni instruktori. Ne prođe mnogo, a oni koji istinski žele da proskijaju vrlo brzo se nađu na stazi Crni vrh.
Uživanje je zagarantovano, čak i ako samo posmatrate tu idilu iz toplog bara Divči bara, zagrevajući se uz kuvano vino, toplu čokoladu ili uz neki zimski obrok poput kupusa ili nekog specijaliteta koji skijašima daje energiju da što duže ostanu na snegu. Topao i uređen spoljašnji prostor koji odiše planinskim šarmom nije jedini prostor namenjen za predah. Objekat posjeduje i prostranu terasu po uzoru na velika čuvena skijališta, gde upijajući sunčeve zrake i svež vazduh, skijaši i turisti mogu napraviti pauzu u skijenju ili samo uživati u toj planinskoj idili. Za one koji se ne plaše zime omogućeno je i panoramsko razgledanje najviše tačke Maljena i vožnje žičarom, a na samom vrhu i šetnja. Ovo mesto najvernije dočarava izraz netaknuta priroda. Dok vas svež vazduh opija, a pogled dočarava, možete uživati u dugim šetnjama po jasno obeleženim planinarskim stazama. Za svakog po nešto. Pored ugostitelja na Divčibarama koji su pripremili bogatu gastronomiju i zaista jedan bogat sadržaj za turiste, turistička organizacija Valjevo na Divčibarama je pripremila i besplatne turističke vodiče koji su na raspolaganju svi oni koji posete Divčibare i koji žele da posete pešačke staze i vidikovce Divčibara. Ono što je mnoge navelo da šetaju ovom trasom jeste prelepo uređeni vidikovac, a sa svih strana pruža se neverovatan pogled. Ukras ovog mesta je drvena ljuljaška pokraj koje turisti zastaju da naprave najlepše fotografije. Upravo te fotografije su mnoge motivisale da ovde dođu i upoznaju Divčibare na potpuno drugačiji način. Skijenje se može savladati i na stazi Centar koja se nalazi u samom središtu turističkog centra. Veliki broj mališana se iz vikenda u vikend okuplja baš ovde s namerom da nauče da skijaju, a pošto je veliko interesovanje, termine je neophodno unapred rezervisati. Ovde mogu iznajmiti kompletnu ski opremu i steći znanje i iskustvo za dosta zahtevnije staze. Pa skijanje je, da kažemo, sve popularnije. Ovde kod nas dolaze deca od 4 godine otprilike pa naviše. Obično jedno 3 dana savladaju u našoj stazu i mogu samostalno da se spuštaju bar tu do pola staze. Iako su kapaciteti ove staze skromni, idealni su za početnike. Kao takva ima i određenih prednosti, a ovde u šali kažu da je za ski obuku presudno samo da ima snega. Ove godine je sneg malo zakasnio, ali je zato vikendom veliki broj onih koji žele da skijaju ili uče da skijaju na stazi Centar. Ova naša staza, da kažem, u centru ima stari tanjir koji je dugačak jedno 500 metara i prednost ove staze je ta što na polovini čak i oni lošije rekreativci mogu da izađu na pola, da ne idu gore do vrha i pored tog tanjira, kako ga mi već nazivamo, ima jedan lift mali na konopac koji je baš za one male skijaše, dužine jedno 170 metara, tako da su ta dva lifta ovako idealna za neku gužu koja se preko vikenda baš dosta nakupi. Međutim, ima i onih koji nisu skijaši, ali vole sneg i igre u snegu. Za takve je rezervisano sankalište i uređeno igralište. Upravo je sankanje mnogima od nas najlepša uspomena na bezbrižne dane detinjstva. Ovde se, posmatrajući neke nove klince dok se sankaju, prisjećamo tih dana. Drvene i metalne sanke zamenile su savremene gume, ali i klisko, dok je tehnika ostala ista. Sve što je potrebno su nizbrdica i utaban sneg kako bi se postiglo ubrzanje koje budi adrenalin. Čini se da im ništa teško ne pada, čak ni hladnoća i vetar. Baš ništa, osim penjanja uzbrdo sa sankama.
odnosno gumom. U susret sretinskim praznicima, koji će sudeći po vremenskoj prognozi biti snežni i hladni, veliko je interesovanje za boravak na Divčibarama. Shodno tome, hotelijeri su pripremili posebne aranžmane, a veliko interesovanje vlada i za privatnim smeštajem. Za hotel Divčibare mogli bismo reći da je začetnik turizma na istoimenoj destinaciji. Danas važi za porodični hotel koji karakteriše topla atmosfera i upravo je to ono što gosti navode kao razlog da se iznova vraćaju ovde. Kako je prepoznatljiv kao mesto porodičnih okupljanja, posjeduje poseban prostor za igru najmlađih u kamin sali, gde se i stariji mogu opustiti. Pored komfornih soba, gostima je na raspolaganju i bazen, kao i mnoštvo drugih sadržaja namenjenih posetiocima ovog hotela. Ono što je ipak oživelo turizam na Divčibarama jeste hotel Crni vrh. Podjednako udaljen i od staze Crni vrh i staze Centar, idealno je mesto za smeštaj skijaša i rekreativaca koji žele predah u zagrljaju planine. Smešten je u delu gde je priroda netaknuta, okružen šumom i pogodan za one koji žele miran odmor. Modernog dizajna vrlo brzo je pridobio simpatije posetilaca Divčibara koji ovde imaju mogućnost da uživaju i u sportsko-rekreativnim sadržajima, a u jeku sezone, kao sada, traži se krevet više. Ono što goste, da kažem, najviše privlači, iako je sneg napolju i naravno igralište za decu, sankalište, vole da provede ipak vreme na bazenu. Dakle, bazen pre svega, sauna, džakuzi, tursko kupatilo, teretana, sve je to, da kažem, u okviru osnovne usluge za naše goste, tako da imaju zaista dosta prostora. Pored toga za dečicu se trudimo da obezbedimo posebne sadržaje, pored igraonice, tu su i animacije sa našim rekreatorima, tako da uvek bude zanimljivo. Naravno, koristi se i sportski sadržaj, sportski tereni, odnosno sportska hala u zimskom periodu, tako da zaista ima za svakoga po nešto. Zahvaljujući sportskim terenima koji se nalaze u suterenu hotela, ovde neretko borave i profesionalni sportisti, a kako im je veoma stalo da im se gosti iznova vraćaju i preporučuju boravak u hotelu, trude se da iz sezone u sezonu ponudu obogate nekim novim sadržajima. Nije slučajnost zašto za Divčibarama vlada veliko interesovanje među turistima. Turistički radnici i ugostitelji trude se da na sve moguće načine udovolje turistima, pa su tako i za predstojeće praznike pripremili idealnu ponudu, ali i neke novitete. Od ove sezone u ponudi hotela Crni vrh je i klizalište. Proteklu zimsku sezonu na Divčibarama obeležilo je otvaranje hotela Royal. Nalazi se u samom centru i uočljiv je zahvaljujući tome što se, uprkos savremenom izgledu, savršeno uklopio u planinski ambijent. Pažnju privlači svojim spoljašnjim izgledom, a njegova topla unutrašnjost, udobnost i komfor su ono zbog čega brojni gosti Divčibara odlučuju da se smeste baš ovde. Nešto potpuno drugačije od svega što je do sada viđeno na ovoj destinaciji. Savršeni sklad boja sa prirodnim materijalima prvo je što ćete uočiti u ovom hotelu, a toplini ovog prostora dodatno doprinosi ljubaznost osoblja i želja da odgovore zahtevima svih gostiju. Hotel Royal Mountain Divčibare je blizu svih turističkih atrakcija na Divčibarama. U blizini skijaške staze, pešačkih tura, vidikovaca i upravo je hotel je dao jedan dodatnu vrednost Divčibara gde gosti mogu da dođu, da uživaju sa svojim prijateljima i porodicom i provedu lep i kvalitetan odmor na ovako prelepoj planini. Hotel, kao što sam već napomenuo, moderno dizajniran u planinskom duhu, raspolaže sa 40 smeštenih kapaciteta, sa spa centrom koji je moderno opremljen, unutrašnjim bazenom, takođe igraonicom za decu, konferencijskim salama i restoranima. To su usluge koje nudimo svojim gostima. Takođe, hotel organizuje šetnje sa vodičem, upoznavanje lepota Divčibara
Divčibara i jednostavno, kažem, sam ambijent je da gosti dođu, da se opuste od svakodnevnih obaveza i da uživaju u ovakvom ambijentu. Iako imaju samo razloge za zadovoljstvo popunjenošću smeštajnih kapaciteta tokom cele sezone, baš kao i ostali ugostitelji pripremili su posebne pogodnosti za goste tokom sretenjskih praznika i spremno dočekuju veliki broj gostiju. Svi turistički radnici ujedinjeni su oko ideje da što veći broj posetilaca privuku u Valjevski kraj. Nailaze na veliku podršku ostalih institucija, a naročito ustanova kulture. Ono što je neodvojiv deo turističke ponude Valjeva, imajući u vidu da je ovo kraj bogate istorije, jeste Narodni muzej. Zaposleni u muzeju vredno rade na raznovrsnim sezonskim sadržajima, ali najveću pažnju privlači stalna postavka. Prateći razvojni put ovog kraja još od preistorije pa do savremenog doba i posleratnih vremena, ne možemo a da ne zapazimo koliko je ovaj kraj bogat istorijom, slavnim precima i tradicijom koja se pažljivo čuva od zuba vremena. Pored toga što se ovde možete upoznati sa istorijskim činjenicama i videti kako je tekao razvoj grada, kakav je njegov značaj bio u srednjem veku, dok se stvarala srpska istorija. Posebnu pažnju privlači etno postavka, gde se može videti mnoštvo predmeta koji su bili u upotrebi u ne tako davnoj prošlosti. Valjevo se prvi put pominje u 14. veku, krajem 14. veka u spisima Dubrovačkog arhiva pod tim imenom. Inače, kada je sam naziv grada u pitanju, postoji brojne legende kako je Valjevo dobilo ime. Po jednoj dobilo je ime po izbeglicama koje su se po najezdu Turaka svaljale sa brda u Valjevsku kotlinu. Po drugoj legendi dobilo je po kafedžiji Valju koji je tu otvorio svoju prvu tursku mehanu ili kafanu i primao svoje goste. Po trećoj legendi to su brojne vodenice ili valjarice. Mi ovdje u našoj stalnoj postavci imamo maketu upravo takve jedne vodenice ili valjarice. Nekada je postojao veliki broj takvih vodenica duž obale reke Graca i Kolubare, a služile su za valjanje, odnosno tanjenje i preradu sukna. Naime, stanovništvo je dolazilo, donosilo svoje sukno i vodeničar koji je boravio u svojoj vodenici je to sukno valjao i prerađivao uz određenu novčanu nadoknadu. I naravno, ona četvrta legenda koja je ovde lokalcima najmilija jeste da je Valjevo dobilo naziv po valjanim ljudima. Valjevo je svojevremeno bilo zanatski centar. Danas je jedan deo grada, čuveni Tešnjer, sam po sebi svojevrsni muzej na otvorenom gde je zadržan autentični izgled grada u kaldrmisanoj ulici u kojoj kao da je vreme stalo. U svakoj zgradi bio je po neki zanatlija, a zanati su svoje mesto pronašli i u muzejskoj postavci. Nakon ovoga sledi priča o ratnim vremenima koji nisu poštedeli Valjevo. No naprotiv, tokom Velikog rata čitav grad je bio bolnica. Svoju hrabrost i humanost, pored mnogih, ovde je pokazala i čuvena slikarka Nadežda Petrović, koja je ovde i preminula negujući bolesne tokom epidemije pegavog tifusa, prilikom čega se i sama zarazila. Kao jedan od najznačajnijih eksponata ističe se čuveni mitraljez Maksim. Pa ako ste ikada čuli za izraz lupa kao Maksim po diviziji, a sigurno svi jeste, muzej u Valjevu je idealno mesto gde možete čuti i pojašnjenje ove rečenice i videti jedan od retko sačuvanih primeraka ovog modela mitraljeza. Kuda god se kretala srpska vojska pod komandom Živojina Mišića, kretao se i ovaj kabinet. Upravo za ovim stolom donete su bitne odluke koje su se ticale srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Živojin Mišić je tek jedan od slavnih Valjevaca, čije se ime pominje kada se govori o hrabrim herojima Srbije. Njegov doprinos tokom najvećih borbi u ratnom periodu i proboja Solunskog fronta je nemerljiv, a neki od eksponata izloženih u muzeju svedoče o tome. Značajan deo postavke zauzima i priča o Drugom svetskom ratu, koji je za sobom, osim razorene Srbije, ostavio i brojne kontraverze o zaraćenim stranama i braniocima otadžbine koji su bili ujedinjeni oko želje da odbrane svoj narod i svoje teritorije, ali su imali suprotnu političku ideologiju, zbog čega je mnogim savremenicima ovaj deo muzejske postavke i najintrigantniji.
Najveću pažnju privlači mu Selimov konak, koji je pod upravom Narodnog muzeja, ali se nalazi nedaleko od ovog objekta. Postavka zapravo simboliše čuvenu seču knezova, Ilije Birčanina i Alekse Nenadovića. Istorija ovaj događaj pamti kao jedan od najznačajnijih u viševekovnoj borbi protiv turskog zuluma, koji je tada dosegao vrhunac i doneo prekretnicu u borbi za konačno proterivanje Turaka sa ovih prostora. Seča knezova odigrala se baš na mestu današnjeg Keja, nedaleko od ušća Gradca u Kolubaru. Tu se danas nalazi simbol hrišćanstva, hram Vaskrsenja Hristovog. Radovi na izgradnji ove velelepne bogomolje započeti su nakon što je 1993. godine osvećenjem temelja blagoslov dao blaženopočeviši patrijarh Pavle. Iako je ovaj monumentalni hram drugi po veličini nakon hrama Svetog Save na Vračaru, njegova veličina ogleda se u broju verujućeg naroda koji se ovde sabiraju i ujedinjuje u molitvama Bogu, naročito o velikim praznicima kada se njegova unutrašnjost ispuni ne samo Valjevcima, već i ljudima iz svih krajeva Srbije. Radovi na uređenju i dalje traju, a u toku su radovi na freskopisu i ukrašavanju unutrašnjosti ovog zdanja. Ono što je važno da napomenemo, da ono što je započeo blaženopočivši episkop Šabačko-Valjevski gospodin Lavrentije, nastavio je njegovo presveštenstvo, prvi episkop obnovljene eparhije Valjevske, blaženopočivši episkop Milutin, čije telo i počiva u ovom hramu svetom i koji je dosta ljubavi, dosta energije i dosta svog slobodnog vremena uložio u sređivanje ovog velikog hrama koje je nama svima ostavljeno na ponos i na diku, a u isto vreme ostavio nam je veliku obavezu da mi moramo nastaviti sa ukrašavanjem i daljim uređenjem ovoga hrama. U porti hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog nalazi se omanja bogomolja posvećena Svetom Nektariju. Unutrašnjost ove crkve odišene svakidašnjom toplinom uz umirujući miris tamjana. Ovu crkvu posećuje veliki broj vernika u nadi da će im upravo snaga vere i molitve nad česticama moštiju Svetog Nektarija doneti isceljenje. O čudima i isceljenjima koja su se ovde događala svedoči sveštenstvo Valjevske eparhije, a pre svega oni koji su zahvaljujući veri i iskrenoj molitvi ozdravili, preživeli pa i rodili se. Ideju da se uopšte ovaj hram napravi je dobio blaženopočivši episkop Milutin prilikom posete Gini 2012. godine. I svoje velike arhipastirske brige i uopšte razmišljanja o velikom stradanju našeg naroda tokom bombardovanja 1999. godine i zbog velikih posljedica koje to bombardovanje ostavilo po zdravlje naših sugrađana, naš vladika, blaženopočivši Milutin, je došao na ideju da se napravi u gradu Valjevu hram posvećen Svetom Nektariju. Zato što se Sveti Nektarije pokazao i svakog dana nas uverava da je veliki pomoćnik i zaštitnik i iscelitelj kod bolesti od raka i drugih bolesti koje prate savremenog čoveka. Tako da 2015. godine su otpočeli radovi na ovom hramu i oni su završeni veoma brzo, zato što je hram malih dimenzija i u nastavku do 2019. godine postavljen i ovaj prelepi ikonostas i završeno je kompletno freskopisanje ovog svetog hrama. U ovom hramu se svakog četvrtka služi akatist Svetom Nektariju Eginskom, prilikom čega se upućuju molitve za ozdravljenje. Radost je Božija kada se u ovaj hram vrate oni čije su molitve uslišene. Ujedno ova crkva je i početna i završna tačka svih pokloničkih obilazaka svetinja Valjevskog kraja, a svako ko je u ovu crkvu ušao, izašao je pod snažnim utiskom i produbljenom verom u čuda i blagodeti Božije i Svetog Nektarija. Doživi najlepša mesta Zlatibora na drugačiji način. Pogledaj ih sa visine. I napravi još jedan krug. Panoramski točak Zlatibor. Ovaj kraj je poznat kao gastronomski raj Srbije.
Niko nikada iz Valjeva nije otišao pre nego što je poslužen najukusnijim specijalitetima ovog kraja. Otuda su i ugostiteljski objekti nadaleko čuveni po tradiciji koja se održala zahvaljujući kvalitetu. Jedan od takvih je i čuveni Intermezzo, smešten između tešnjara i kolubare. Nećete pogrešiti ako poručite bilo šta iz menija ovog restorana, ali ako nas pitate, preporuka je svakako Karađorđeva šnicla koja važi za jednu od najboljih u Srbiji. Ali u čemu je tajna? Mi smo za početak nešto spremili što smatramo da je zaštitni znak restorana. 86. je Intermezzo otvoren, to je bio prvi, da kažem, ozbiljan restoran u gradu i tradicija je ostala da Karađorđeva da je najbolja u gradu. Samo punjenje je nije kajmakom koji je zaista poseban i recept je ostao sa današnjim isti, autentičan. Tako da ljudi se uvek rado vraćaju. Međutim, kao i sve vreme teče, mora da se ipak prate neki trendovi. Igramo se s ukusima, ovdje smo malo ubacili neki biftek koji je, naravno, ovo je jedan ali naša topla preporuka je, recimo, zato što je malo zanimljiva ta slatko-slana varijanta i dopada se gostima i naišao je baš tako, vole ljudi malo da se igraju, da kažem, različitim ukusima, a višnja daje tu neku notu koja je onako kiselkasto slatka u nekom smislu. Naravno, tu smo izdvojili tih par jela koja, ali naravno, ceo jelovnik je koncipiran, da kažem, u nekoj toj gradskoj populaciji, da kažem, imamo nekih zanimljivih jela oko rižota, zanimljiva, recimo, crna sa sipom, sa sipenim mastilom, imamo, recimo, gambore, imamo jagnjeće kotlete, imamo jelovnik koji je onako zastupljen, biftek salate, ne znam, kapreze. To su neke stvari koje su prilagođene, da kažem, toj nekoj populaciji urbanoj koja je, da kažem, ovde naša ciljna grupa na kraju krajeva, eto. Kogod da je ciljna grupa, odavde odlaze svi opčinjeni savršenim ukusima valjevskog kraja, obogaćenim specijalitetima savremene internacionalne kuhinje, ali i prelepim ambijentom. Posebno draž ovom objektu daje mesto, budući da sve vreme kroz prozor imate pogled na Kolubaru, a naročitu draž Intermezzo ima u leto, kada se održavaju čuvene tešnjarske večeri. No, za savršen ugođaj je uvek pravo vreme, pa je Intermezzo dobar izbor kad god posetite Valjevo. A iskusni gurmani će vam reći da je Intermezzo i dovoljan razlog da u Valjevo i dođete. Čak i u ovim hladnim zimskim danima Valjevo je naša topla preporuka. I zato vam predlažemo da sretenjske praznike provedete upravo na ovoj destinaciji, uživate u sankanju i skijanju na Divčibarama, ali i posetite ovaj grad i upoznate ga još bolje. Sigurno ćete ga zavoleti, baš kao što smo ga zavoleli i mi. Ali volimo i ostatak Srbije, zato nastavljamo naše proputovanje po Srbiji. Naredne nedelje donosimo vam priču sa Zlatara, gde takođe možete uživati u zimskim čarolijama. Do narednog gledanja, pozdravljamo vas iz Valjeva.